Mapostola a Kopano ke mokete wa selemo le selemo February ka mane ka Qwa Qwa Free State Kwetlisong College Hall. Mokete o tlisa ke setso sa maluti e leng yona Sesama. Re tsamaya ka dihlopha tse kang bo Christ in Jerusalem Kopano ya Mapostola Independent Church in Christ o tswa ka mane ka Katlehong Gauteng. Physically Church Choir, the True Salvation Church Choir, Universal Catholic Church Choir. Mokete ona o tlisa ke Sesama e leng yona setso sa maluti ka mane ka Kwetlisong College Hall Riverside. Date ke di 18 tsa February 2024. Tikete ya fumana tikete ke bokae? Tikete ke 50 rand from 11 a.m. until 6 p.m. Ona mokete o seke wa feta ke Sepostola Mino o sekuku search